Hello friend, welcome back to our channel. Teman-teman si bab moy yang cingkili kitong pi, dan kita nak kita kali na kita ibra kumno no Miriam yang ngap seklau. Teman-teman pen pi te sapek ding berhak komune. Ya hatra jeng ding madam di neki thit no belang phliu kumne badam phliu. Sakir bagi now te sakir badas sendel. Sakir limau sakir sendel te anda tinggal ada berket. Apply ke kecil ko we kum kene barit na kecil ban yok ngap ban mi ban rung na kene ka kan tang kum tah ni perlak pe kene ru ngadang de ban slamo dang tang ko si tayo mentang lawan pe te ngap ladon ni ko ladon ngap mo ba dang si poi dang si tayo mentang antan ini Skem bahagani kino nomor ba por bangasna ala nam ha betul skem no khnang ban dam gimrat ban khlong gani gasliu nomor bon sul ndang la bet ban sna te ndang ang ban lekek te don su nomor ba la bam gimrat ndak ba kile kumne tekan pensuk uti sibun no ban wat yang ngat nomor yang ngat ban sulu wat kla te kam sel tu kalau dah kile kumne te bentuk berbuat banget ingat pula dan no ini gara tungan Sepek mala dan pada jepiki ka bansna ta kumni pegi ding ma balang tliu kumni sakset ha kna bandam yo ko slap ban ru sipa no tela dan pada jepiki ka ban yo ino kumno bansna yakini ki cakren sa komen nga kna bangan ki Haka next video mo kumno ban sina lagi video kenang ma untuk suk epi ban ngap te sepe kumne mo anda pile I ba ki ngap kila sedang ban mi napak mo napak kan ka tliu te sepe hanu ki ngap ki lang kumne haka no ka jaka ba ki dem kumne te haka ni ka jaka sepe mo ya ka kiau ngap namar ka kiau ngap kalau dan hang ni namar kam dan syuk syupa kalau dan hang ni
Begini lagi ngap ki babun tu kilawan hangi te pinsa pej yaki mah pinsa wat ya kiau ngap te mentang ala ya begini kiau ngap begini ketua mah kiau ngap te mentang ala ya ka tengah sekat lah pok gini ka ringkit Yung lebih dekat ke hangi dengan set itu dan sebut sama. Tin dalam dia sapam gede mah badang tenat ini badang tenat at tadi. Dia badang tenai sekelan kok ini tenat mah yang dia. Dalam dia benkelan gumne prosesingnya gini ka windy mah itu sakit mai tenajong ni pintu ni apa sependat itu dalam dia dan pendat kita ni ulah nek hang mau ulah dan proses si kena buat ni sebut itu kita sipar tinggal pula dia barak hang ni gede mah Tanggung ni terlang antupun ni video tengah ni senang bahasa subscribe no ini ke channel tengah nama pin isa kita dapat video di bangan sa upload kemai kita mentah terlang please bun